Kaseng samla dum kala penkut no ya katayo lekmen jong kaseng samla haga khatwei tarik ukala lingkon arjar opsan haplau jong ka Saint Dominic College. Hagani ke program u MLA kanong thamai constituency ba Charles Pingrop ula longkum kongsan haringkat u CM ka KHDC ba penyai sing CM kum sembut kongsan nang ta gejingan dan lang kurtong ka kongres nanong thamai constituency ba Alan Willingdo rangba dong ki rangba shnong kinong kit kam shnong bat kiriu pajba. U MLA hawa jing kren la pen kan mau ya ki kun samla bat kinang shnong ba kawei ba kimdei ban klet kalong ban aingo yu blei u bal ala ban ri banda ya ki ha kan iklinti ya kum kaseng samla. U MLA u la ongru ba kum kini gijai program dei ban pelong nagapor sakapor namar lingba kini program ki habaret ba ki kun samla kinlaj na kino gijing sniu khamtam no drugs bat itnat ban yu i ya gijing yolong teli ha kadong bat kasnong barok kawei ban rat dingkhong ya gijing sniu barok. Usi amagani kisi ula IT ya kasong pisa kebasan pawa jatingka sya kaseng samla ban ai jingerap agabai de bag jinglot jingsep na kebenta kani kijing rakhi hagani kisi la yo ban samdu ya ki kusnam sya kinong job hag jingle kai ba per Charles Pingrop MLA Nong Khmer constituency ibalakla ya kapor jang i na kebenta kani ka program ni priang snobhai chief guest of honor jangi iba penyat sing sim ibalong CEM jongkat KHADC ibalapela ya kapor jangi na kebenta kani ka jangi ni priang snobha ya urang ba snong miablon ba don khongshe secretary snong ba kitok paken EC member jongkat dorbar snong miablon ni priang snobha ya president ba secretary ba bawan ba John jongkat Nong Khmer Sports and Cultural Club ni priang snobha ya irang ba dong jungi ba wonderful e pakenten secretary dong ba Zekaria Suchang treasurer dong Dilda Lindo ba baro EC member jong kadorbar dong dumdum ni priang snobha ya kirang ba dong secretary dong jong kadong numya plot bat pokti ni priang snobha president bat secretary jong ka seng samla nong kriem lumya plot bat pokti ni priang snobharu ya ki nong song shnong jong kadong dumdum nadu long kemi long pa seng samla ki hep ki barin ki balapan snga nadu kasni bani sedang ya kini ka week ta ka marathon haka aku trik Desember ar hajar afsa hadu kini kasni penkut ibelong MLA jongi ibom ju kentai na kawai kapor sya kawai pan katno kalong ka pasko kmen bandon dekat bati hakani ki janmin kumjuru isno tenat hakani janmin nakaliang joka dorbar dong ba iba penya ibalong siem iba penya sing siem ibalong siem jong ka KCDC belai don rikat lang batni hakani ki janmin police pun yakini ki arnut kiri orang ba kiwe don lang hakani ki janmin kejing pelilat kejongpi haki program papier nadu ke marathon football basketball ki outdoor bat indoor games ringkat bat ki garambut bat ki wei kelong kai ki ke pas kau tenat bat deikum kini ki jingile kai la bandai haki indoor bat outdoor kin sami buon kisap na kani kadong kejungi ni kermen skemba kejing penya ya kani ka week kapala lammat daw presiden samla Stevenson Karngor u secretary samla Richmond Building dot online admin kriam belong convener jong kani ka week kisamla baro be dan benta pat kani ka dundum week kisamla rongba kipelaju ya kersan lang ya kikun samla kisamla kenthairu kibedan ha kibenta papier ki jongpi walada kepeneng galong ka bakriat kado Pimju i yakini kikun samla hak ba kidon hak no program bat ni germen skemba kejingwan ke jongpi kan long shisha kejing aimen siem yakikun samla bakinang la bantre shirhem kat nang mi kawe kasnem syakawe pan bat ni germen skemba kejing don ringkat kilong kumi jong kani kadong kilong pa kiba phila yatre nak benta kani kadum week hak benta papier ya ki kena samla ki bala syak ben syet hakinu ki ben hakikam ki bala pen kamti de samla jeri bat admin haki kena re hukum ju
pediban slow sarong ba pimi hakum kini kipor man lau snem pimi bat ngikirmen skem ba man lau snem pendang mi kejing mi kejong pi nakawai ke snem syakawai pat haki kerdan bapir ngikirmen skem ba sisien kasih pin sayo pat pan ke yo so jong kejing job ha kejing im kejong pi Semoga menikmati. Presiden kata kajing don kata kemensiam basurit kemensiam kaba don kajingnya teli batla ya soru mana ban ai kublai ru ya I kong drill ibala lam khamat ta kajing duai bat hang tuang ni sok ba ya ke bor khoj ni kerpat chanu blai nang bo nang thau hai be de ba kanu ka kam ni de ban le te kalong ke ka por ka pasok tanat wat por kan kum ni ke kriat ro nre banyu I pat ya ke khamat sapu sam ki jong baro di don lang hakani ke cakau mentah ban unkut ya kani ka dum wi te langit skamba ka jindon dong kini ki platform kini habai don ki sports activities prepare kan kesiu dia kamtam kini kan kesiu sia ya ki kena ba kila ban platform kila ban I kasap kapong baki don nadu dangrit te kumjuru ya kini bala kham samla ru ban penlaj ya ki na gunu ki jingternya jong ni ka percaya pemerintah kham tam kan ni sepang ka jing bon jong ni ki jing sniu bahar kon kham tam yu drop bang ya be menta ban ong ban pelaj ya kitu ki bala ngat kham tam ha ka ni ka jing te jing khom jong ni drop te ngalasuk ngalah ngadon dulu cibun ban keren nang ni dari yang sutu bi ba dang bon ki ban ban keren dengan kenum sim thani ka pon rei kan ai ku blai ya pi kham tam ka ni ka sem thmai ai ba ni ka sem thmai ba manta ni usnem ni yo baro kamet ko khoi khai ko ko kia ba pik ba biang na yang baro te haju ko poru ya ka seng samla ka ba laju penyaji kemungkin ki activities oleh ki platform prepare namta ka ding mentoy jong ka dong bakasunong hi bro kawai sas kawai ru long ba set kani ka nuksa ya ki wai ru ki ba 4 la bande kini ki jaj program pangong. Thank you to everyone. Ibari bare, Ivalari Dingdo, Bari Shisha Rindong, and Afrin Kharkuwar. Kini ka week ngalapan slow yaki samla jong kani ka dong
ya ka jingkmen ya ka bangan yo ban ya don lang bat phi hakum kani ka sngi khamtam kani ka sngi ban penkut ya ka ban ya kendu ya phi kum kin nong snong nong song dong ban yo ban kren shikentin al kentin hakabai dei bat kani ka program smokemen ba kani ka program kalong ka badon jingmut bat ka bakit jingmut hadu kata-kata namar ba hapo jong kini ka week ka ba pila penlong nadu usnem arja artusau Disember hadu menta kini ka sngi pila penlong ya kini ka week ringkat bat ki events ki ba pair ka ba pi penlong ban kring ya ki hap ki barit hadu ki samla ki belakam he ban yeshim menta ha kini ka week bat kani ka jingthmu kumne kalong kaba dan kambha kum kini ki jat program ha kini ki sngi di por menta bakumno kum ki shnong hangni po ri khasi jungi ni dan kam ban ye ithu ithau para mangi kum ki nong shnong dan ki shnong ki bom dan shu ki activities kum kini kala pen ye jingai ye ki para nong shnong na kawe ka yeng shakawe pat ye ki para marjan dan ba ithu shu namar Bamdan keji kenduk ke bakum kini hapot ke senong ke jongki. Ngaso ban ai kublai kerpang ya keseng samlang. Kabla organize ya kini ke event, bat kini ke event kalong ke job. Bat ni suatu badang dan shibun ki activities kiba pi penlong kum kerensan. Ya kini ke week ban plelat ya ki heb ki barit iki samla kan thai bat senrang. Bakin yo ban peni laki sap ki talent ke bakidon. Hakino kino ki bentang bat ngingit scam kani ka penslur ye ki heb ki barit ka penslur ye ki kena samla ka bil ye ki confidence haki ban yeng ha stage bat ban present ye kino ka item hapden jong kinong shnong kani kan long ka way na ka lat kalenti bakinang kio haki way pat kirensan ki jing yakun haki benta ba fair na kalyang na jongi ka Khasi Hills Autonomous District Council nga srokemen hani ka por ban pentip badang shen nilayo ya ka asen governor jong Meghalaya hakabai dei bat kawai ka bill ka batip kerteng kum the Khasi Hills Autonomous District Ilaka Administration Amendment Bill 2023 Bat ia kini ke bil ladep ban asen hau benai Oktober arhajar artusau bat menta kelalong ke ak bat hapo jong kini ke amendment ak jong kini ke ilaka administration lapen rung ia ke jing itu ia ki seng samla hapo kishnong ki paper hanit kori khasi hakisnem ki bladep hakisnem balalit no Kanika Ilaka Administration Act 1991 Kakrentang syapang kajing itu dakaan ya kajing trekam jong kinong yalam shnong kiba kentup tang ya orang ba shnong bat ya kedor bar shnong badru kakdau tang ya kabaidei bat kajing penbet put hapadeng kajing ya kaja para shnong nrei light nang takam ban ni issue kajing itu Smokemen banyak tu EP bah hapo jong kanika amendment act ke bangidang syuo lapen scam ya kajing itu dakaan ya kajing trekam jong kiseng samla hakishnong ki jong pi persyang ke jong pi ban wan penlong doi kum kanika week ban te song ban penyateli ya kinong shnong hapo jong kanika shnong namta ka por ka pila persyang ban penlong ru ke activities ba pair ni sutu jinglut ka babun nak kalyang jungi ngi ai ka jingira ka belong san pho hajar nak ka benta ka ni ka week
Semoga mantap kini kinarit bagi participate ke opening jangan ke week. First Ithani jang kadang dum irang basnong badon kunsay Yudikot juga Executive Committee juga senang lumia blood Termasan Berkar belah dan kadang ni walau orang basnong berinjang ketika senang Pigi long kami Isamlah Padbara Kiblai lum akan diopor Kuabat sedang dah kebenai kiblai kong drill Ulang wi kong kensi jema Baiklah Dwai dan tajongi iwai pa iwai Nak kebentah Bau belayu un kuduk yang ni Hakar tapnyang Jaga jingit ke jonggu Kenapa bagin light lagi yang iki ibaro Kamtam na bijing sa ujung pertai Berhaga jong kuporu Na mudagi ye gisem jong ibaro lang Bangin bed in biang Bangin kitmaru Baka jingin jongi Ni apsyanya How dry Bau nyelam Un betul Nambah Terlong kecing ini Kebayang baik yang inti Kikon samla Kiseng samla Apa kecing lang Yung president dan secretary Berkiwi-kiwi rupa lo Pila-pila Linti yang kisamla Yung keringasyonong Kihebarit Hado kirang ba Pagin siyang bentah Kumbalakran disebut pengsan penyair CCM ulang CCM yang disukausan bah ide berpenlong kumpini program berper nang bah penlong kejingi tili apa yang jengi iway pa iway kibadan kibasaha kani gedong berkesenong rupun jo Nano mo kita naman kita di program di babon, babon sing, habadan ko di program, hajiya snow, maborok yung, don bok ba tu gong sanun tren kendet mo tren lingkot, naman hipa ba niya snow di juruay, hipa ba niya eating shot, yung politicians di don bok tren lingkot, kapan kalian jong apa deh, kubalas. Yes, kumine. Kamdi kasin ko bading kong ngarawan ba niya dan nangkat batui ba niya kemen lang batui bagi long ilik yung program ngais kami pagkajing temu babha yung isamla kan yalam sa kajing bah yung presnong na badong ibalokwe itanitin mo kindiya kaya kumilay ibaro ba niya kalat o plaay na Hakinika, sni, bang ini dalam kadwati, kublai siasat. Semoga mantap kini Kasutu bekerja Isai nak kepala Elsa Virendong and first Ileana Palaidentep. But Franklin Karmi